ҷавонон дар ҳар давру замон нерӯи пешбарандаи ҷомеа ва сиёсати сулҳпарваронаи давлат буда қишри ояндасози кишвар ба шумор мераванд. ин аст ки таваҷҷӯҳи хосаи давлату ҳукумат бештар ба ин қишри ҷамъият нигаронида шуда нисбат ба ҷавонон пайваста ғамхориҳо зоҳир карда мешавад. дуруд бинандаи арҷманд, дар барномаи навбатии насли истиқлол мо перомони фаъолияти эҷодии довталаби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ба шумо маълумот медиҳем. моро ҳамроҳ бошед то аз насли тозаи замони истиқлол бохабар гардед. маориф яке аз самтҳои асосии афзалиятноки ҷомеа ба ҳисоб меравад. аз ҳамин лиҳоз ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа аз ҷумла хонандагону донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва шаҳрвандони кишвар дар соли 2019 зери унвони фуруғи субҳи доноӣ озмуни ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. озмуни мазкур бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти зеҳнии мардум, аз фарҳанги худогоҳию худшиносии миллӣ огоҳ намудани ҷомеа, бой гардонидани захираи луғавӣ, тақвияти маънавиёти сокинон ва инкишофи қобилияти эҷодӣ дар миёни қишрҳои гуногуни ҷумҳурӣ гузаронида мешавад. оромиву озодӣ ва сулҳу субот ба ҷавонон ва наврасон шароит фароҳам овард, ки онҳо дар ҳама озмунҳои ҷумҳуриявӣ бе ягон монеа иштирок намоянд. яке аз ин ҷавонон лайлои шоҳназар мебошад. лайлои шоҳназар 25 майи соли 2003 дар деҳаи марғедари ҷамоати деҳоти ворӯи шаҳри панҷакенти вилояти суғд, лайло дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 ба номи сармади деҳаи марғедар таҳсил мекунад. ӯ аз хурдӣ ба хондан ва мутолиаи китобу рӯзномаҳо шавқу ҳаваси хосае дошта, бештар шеъру ғазалҳои шоирони классикро аз бар менамуд. ӯ яке аз хонандагони болоёқати ин муассиса маҳсуб меёбад. омӯзгорон вобаста ба сатҳи дониши лайло бо самимият ибрози назар менамоянд, ки лайло ҳамеша дар пайи омӯзиш аст. албатта барои ба камол расидани чунин толибилмони соҳиблаёқат нақши оила ва дабистон муҳим мебошад. меҳру муҳаббати ман, он вақте манша мегирифт, ки ман аз соҳи дабистон мегузаштам. вақте ман бори аввал ба муассисаи таълимӣ қадам намудам, вақте дидам ки калонсолон ба китобхонӣ машғул буданд, ман ҳам хостам ки китоберо мутолиа намоям. ва аввалин китоби мутолиа намудаи ман ин китоби ҳофизи шерозӣ мебошад ва аввалин ғазале ки ман аз бар намудам ин ғазали ҳофизи шерозӣ аст, ки мисраи аввали он: агар он турки шерозӣ ба даст орад дили моро, ба холи ҳиндуяш бахшам самарқанду бухороро. ва боз ман бисёр китобҳои дигарро мутолиа намудам. аз ашъори шайх Камоли Хуҷандӣ ки 160 ғазал аз бар намудам. ман ба он мақсад ширкат варзидам, ки савияи дониши худро бисанҷам. ман аввалин духтаре ҳастам, ки аз муассиса хостам ба озмуни фуруғи субҳи доноӣ ва озмуни камолхонӣ иштирок намоям ва он ғазалҳое ки аз ашъори шоирон ва адибон ҳифз намудаам барои ҳакамони нуқтасанҷи осори безаволи чӣ адибони классик ва чӣ адибони имрӯзаи мо, яъне муосир гуфта бошам ва чанде аз дониши худ бархурдор гардам. ман бисёр шод аз он ҳастам, ки дар чунин озмунҳои сатҳи баланд иштирок мекунам. албатта хуб аст ин рӯз хушбахти мо наврасон, яъне мо зодагони насли истиқлолият ин аст, ки дар чунин макони сулҳу осоишта зиндагӣ менамоем ва чун иқдоми навбатӣ бо дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир карда истодааст ва боиси хушбахтӣ аст, ки аз муассисаи деҳаи мо, ки деҳаи на он қадар калон мебошад, аввалин духтаре ҳастам, ки дар чунин озмунҳои сатҳи баланд иштирок мекунам. мо дар макони сулҳу осоишта зиндагӣ менамоем. ҳамаи китобҳо ба мо дастрас ҳастанд. насли истиқлолият, насли ҷавон, насли имрӯзаи тоҷикистон бояд аз ҳар як шоиру
عجیب برخوردار باشد. باعث خوشبختی مکتب ما این است که ما چند نفر از هممکتبیان در این آزمون فروغ صبح دانایی شرکت ورزیدیم و من صاحب جای نمایان گردیدم. лайло дар мактаб бо ҳамсинфонаш дӯст ва меҳрубон аст. онҳо якҷо ба дарс меоянд ва дар лаҳзаҳои фориғ аз дарс низ бо ҳам ҳастанд. мавзӯи суҳбати онҳоро китоб ташкил медиҳад. ба туфайли баргузории озмуни фуруғи субҳи доноӣ муҳаббати китобхонӣ дар дили ман ва ҳамсабақонам дучанд афзуд, мегӯяд лайло. бино ба гуфти омӯзгорон, лайло дар дарсҳо фаъолона иштирок мекунад ва хонандаи закӣ мебошад. ما طول 2 سال است که با همراهی لیلا به کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان آمده وقتی خود را در اینجا گذرانده به کتابخوانی مشغول می‌شویم. ما هر دو اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی می‌باشیم و لیلا باشد دختری خیلی خوش اخلاق بوده وقتی زیادی خود را در کتابخانه ملی می‌گذراند و او باشد کتاب‌هایی را که بیشتر به نامیناسیای خودش وابسته است آنها را مطالعه می‌نماید و من باشم اشتراکچی از نامیناسیای ادبیات جهان بوده بیشتر آن کتاب‌هایی را مطالعه می‌کنم که به من لازم هستند و در نامیناسیا آورده شده‌اند. من با لیلا وقتی که کتاب‌ها را مطالعه می‌نمایم درباره آنها بسیار معلومات‌های خوب را گرفته و دیگر فهمیش خوب را یعنی فهمانیده فکرهای خود را بیان می‌نمایم. هنگامی که در کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان به مطالعه کتاب‌ها مشغول هستیم، هنگامی که چیزی از من نافهمه هست از لیلا می‌پرسم و وقتی که او هم چیزی را نمی‌فهمد از من پرسش می‌کند و این باشد باز هم سویه دانشی ما را بلند گردانیده فهمیشمان را نوابسته از کتاب‌ها باز هم زیاد می‌گرداند. هرچند او در نامیناسیای دیگر و من در نامیناسیای دیگر هم باشم ولی وقتی که سوال جواب میکنیم ما باز فهمیشمان زیاد میگردد و من میخواهم که هر دو زیاد به کتابخانه ملی آیم و بیشتر کتاب خونیم و در دوره جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی صاحب جای شویم و با لیلا باشد بردباری ها را خواهانم. қаҳрамони мо иброз дошт ки ӯ дар ин озмун зиёда аз 500 ғазал аз ашъори адибони классики тоҷик мутолиа намудааст ва ҳамзамон лайло аз адабиёти муосир ҳам бархурдор буда танҳо аз шоири тоҷик лоиқ шералӣ 100 ғазал аз бар намудааст. достонҳои шоирони классикро ба пуррагӣ мутолиа намуда ба ҳакамони озмун бо посухҳои қонеъкунанда ҷавоб додааст. ассалом эй пешвои миллатам, ассалом ای راهنمای دولتم، السلام ای رادمردی قهرمان، السلام ای پهلوانی تاجیکان، السلام ای جان فدای مادران، السلام ای بخت نیکوی جهان، السلام ای بخت و اقبال بلند پیشوای سربلند و ارجمند، السلام ای رهبر و خوشکاری ما، نور اندر دیده ای بیداری ما، السلام ای ناموس و ننگی وطن، السلام ای سروری نیکو سخن، السلام ای مرد نیکو نامی ما، رهبری زیبای خوشندامی ما همه پرورده خانی تو ایم، ما همه پیوند بر جانی تو ایم. лайло устоди аввалини худ муаллима давлатова ҳанифаро меҳисобад, чунки дар синни 7 солагӣ ҳарфу китобхониро ба ӯ омӯхтааст. маҳз раҳнамоии муаллима буд ки ӯ ба хондани китобҳои бачагона мароғ пайдо менамояд. омӯзгорони муассисае ки лайло дар он ҷо таҳсил мекунад ба шогирди худ вобаста ба мутолиаи китобҳои бадеӣ машварату маслиҳатҳои муфид медиҳанд. ӯ дар ҳалқаи омӯзгорон худро шахси хушбахту босаодат меҳисобад. ҳамаи дастоварди худро ба натиҷаи роҳнамоии омӯзгорон нисбат медиҳад. қаҳрамони барномаи мо тақрибан вақти холигӣ надорад. ӯ ба мо гуфт ҳангоми фориғ аз дарс будан ба китобхона мераваду дақиқаҳои холигиашро дар он ҷо сипарӣ мекунад ва маводи лозимаи худро пайдо карда мутолиа менамояд. من در کتابخانه بسیار جوانانی که به کتابخانه می آیند آنها را نظارت کرده به آنها بهای بلند دادنیم. یکی از اشتراکچیان فعال ما لیلا شاهنظر می باشد که آن همه روزه به کتابخانه ملی آمده کتاب‌های بهترین را مطالعه نموده و ما سوال‌های زیادی می‌دهد. او خیلی کنجکاو و دختری چاقخوان می باشد. غیر از کتاب مطالعه نمودن لیلا به شعر ایجاد کردن و ایجادیات مشغول می باشد. تاجیکستان سرزمینم،
سرزمین بهترینم، من زی مرز پنجکینتم، آریو را من قرینم. تاجیکستان، تاجیکستان، زنده باشد آل سامان، پرچمت باد و پرافشان، هر وجب خاکت گل افشان. زنده بادا، شاد بادا، پیشوای ملتی ما، سرزمین را کرد آباد، شد سبب بر نصرت ما. زنده بادا ابن رحمان، تا شکوفان تاجیکستان، تا بفخرد خلق تاجیک زیر این گردون گردان. ҳамзамон ба ҳунарҳои бадеӣ низ шавқу ҳаваси зиёд дорад. дар озмуни камолхонӣ бахшида ба 700-солагии шоири ширинкалом шайх Камоли Хуҷандӣ иштирок намуда, зиёда аз 160 ғазалро бо қироати воло, инчунин симои зоҳирии шоирро бо риштаи абрешимӣ инъикос намудааст ва аз ҷониби ҳакамон баҳои баланд гирифта сазовори ҷоизаи ин озмун шудааст. соли 2018 дар кушодашавии марзҳои Тоҷикистону Узбекистон иштирок намуда, ҳунарҳои дастии худро ба намоиш гузошт ва аз ҷониби меҳмонони дохиливу хориҷӣ баҳои баланд гирифт ва бо мукофоти пулӣ ва сипоснома қадрдонӣ карда шуд. ман аз кӯдакӣ бисёр ба ҳунарҳои мардумӣ шавқу рағбати зиёд доштам. вақте ба кӯча мебаромадам, агар ягон намуд чизи бофташударо медидам, ҳатман бояд дар хона анҷом медодам ва ба мисол мақсади худ мерасидам. ман ҳоло айни замон ман девораи пойгоҳи саразмро омода намуда истодам. дар духтани як мато барои ман 2.5 соат вақти бисёр кофӣ аст ва ман метавонам ки дар муддати 2 соат як рӯймоли гули товусро омода созам. ман дар аввал барои бофтани як мато 2 рӯз 3 рӯз азоб мекашидам. ҳозир бошад барои анҷом додани як гулдон 1 соат вақти худро сарф менамоям ва он чизҳое ки ман омода менамоям дар бозор ва сайёҳон онро бисёртар мехаранд. бисёртар аз тарафи сайёҳон хоҳиш менамоянд ки парчамро омода созам ва ман парчамро дар муддати 30 дақиқа омода месозам бо риштаҳои абрешимӣ ва бо ҳамин чизе ки дар дасти ман аст. номи ин бигиз мебошад. ин аз авлоду аҷдоди мо тоҷикон мондааст ва ин ҳунар ҳунари бадеии тоҷикон мебошад. ҳар як зани тоҷик, ҳар як бонуи тоҷик бояд ки аз ӯҳдаи ҳунар ва ҳунармандӣ барояд. ин ҳунармандӣ бисёр чизи нағз аст. тоҷикистон як кишвари сулҳу амонӣ мебошад. ман шукронаи он мекунам ки зодаи даврони истиқлолият ҳастам. дар чунин озмунҳо, фестивал озмунҳои ҳунарии мардумии халқи тоҷик иштирок мекунам ва сазовори ҷойҳои намоён мегардам. наздиконаш Лайлоро духтари кунҷкоб, зирак, доно ва боистеъдод меҳисобанд. онҳо мегӯянд лаҳзаи бекор будани ӯро намебинем. Лайло аз рӯи низомномаи озмун кор мекард. ҳамин буд ки заҳматҳои кашидааш самар овард ва ӯ иштирокчии озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст шуд, гуфтанд пайвандонаш. ҳар коро аз пеши худаш ҳаракат мекунад ки кунад. лайлоро ба мисол хондани донистани коро ягон касе ташвиқот намекунад. худаш аз пеши худ кӯшиш мекунад ки хонад, донад, ҳунарманд бошад, ягон соҳа худаш нишон диҳад, муаллифӣ кунад. лайло духтари чеҳраку шод, хушзавқ, аз пеши худ ҳаракат мекунад ки рӯбичин кунад, тозагӣ кунад, ҳунар кунад, пухтупаз кунад, шеърҳои бисёр азиёд кунад. озмоне ки ҳоло идома дорад таҳти унвони фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ки таҳти роҳбарӣ ва ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти муҳтарими ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон доир гашта истодааст. ин озмони бисёр саривақтӣ ва озмони ҳалкунанда мебошад ки на танҳо истеъдодҳоро кашф мекунад, балки дар бедории шуури ҷавонон ва завқи онҳо нисбати китоб,
که این گنجینی بی‌بهاست سهم بسیار بارز دارد. یکی از آن جوانان ایجادکار و جوینده که لیلای شاهنظر می باشد از ناحیه پنجکین از یکی از دهات دوردستش در آزمون شرکت کرده ایستاده است و چند پیش یک دسته اشعار نوقلمان خود را به نزد من آورد که ما در اینجا در خود همین کافدرا در فاکولتیت ما یک محفل داریم تحت عنوان حسن بیان و من آنها را از نظر گذارانیدم و پی بردم که در نوشتجاتی و بعضی سطرهای بسیار جالب و سطرهایی هستند که دقتی کس را به خود جلب میکنند. لیلا در جوده شعرنویسی با قلم شاگردانه خود امروز دل خواننده اهل قلم و عاشقان شعر و شاعری را به دست آورده است. استادان ابراز داشتند که شعرهای ایجاد نموده لیلا مضمون بلند داشته موضوع انتخاب کرده اش را خوب و بهتر وصف میکند. اگر در شعرش ما نارسایی را پیدا نماییم او آزرده نشده زود از پی اصلاح شعرش میشتابد. همه را گفتنی هستم که نه تنها لیلا بلکه دیگر دخترانی هستند که در گوشه و کناره های گوناگون جمهوری ما در تحصیل آنها در این آزمون اشتراک کردیم. این بعد خب بیشتر نسبت کتاب مهر میبندند و یک بیداری جوانان نسبت کتاب، چون که چند سال پیش از این یک واقعا جوانان از کتاب خیلی دور رفته بودند و امروز این جنبش پس از به راه ماندن آزمون فروغ صوفی دانه کتاب است و نظر میرسد. این البته برای آینده ملت ما یک پدیده خوب و ثمره بخش خواهد بود، چون که صاحب تبریزی میفرماید صاحب ما طلب روی خوش از کس که در این عهد روی که نگردد زی کسی روی کتاب است. یعنی روی هم از ما برگرددن اما روی کتاب از ما بر نمیگردد. این معنای آن را دارد که میخواهم که تمام جوانان رو به کتاب بیارن، چون که کتاب این نجات دهنده ما از زندان غفلت است، از زندان نادانی و جهالت است. من از تمام جوانان جمهوری، از تمام نورسان بسیار با احترام بلند خواهش میکردم که هر چقدر که میتوانند رو به کتاب بیارن، چون که کتاب منبع دانش است. خود در شکل الکترونی باشد خود در شکل کاغذی باشد کتاب ها را بیشتر آموزند، چون که این یک بحران معنوی که امروز در جامعه ما علاوه خصوص در میان جوانان ادامه دارد. من اطمینان دارم که به توسط چنین آزمون ها که خیلی شفافانه خیلی پیگیرانه گذشته ایستاده است برطرف خواهد شد و جوانان ما واقعا سازندگان آینده جامعه ما خواهند بود که من بعد و تمام جوانان از جمله لیلای شاهنظر که امروز ما اشعاری رو بررسی کرده ایستادیم و امروز پیرامون نوشته های و پیرامون شعرخوانی های و اندیشنرانی کرده ایستادیم. در نتیجه آموزش، در نتیجه رو به کتاب آوردن و پژوهش های زیاده با کمال معرفت خواهند رسید. لیلا امروز تلاش دارد تا در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است سزاوار جای نمایان گردد و کتابی را از ایجادیات خود با نام پیراهای بزرگان به طبع رساند و برای نائل شدن به عنوان پر افتخار دانشجو سعی و تلاش دارد. میخواهد با داخل شدن به دانشگاه‌های عالی با آرزوهای خود جامعه عمل پوشاند. ما در این راهگذر به این جوان تشنه علم و دانش موفقیت خواهانیم.